Lepi barang yang pernah sebagai pisu untuk kubur mentaka janmit cuan paji kubur kibabnya ini pecuai kimat bakongsan. Ang Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi bagi India kala jam saprang ban semi kilat kumno banyadai kemariang bat kejingkela kesunneng. Kini ke sorkar ke pemerintah kedai banyo ke buram amtang ba kala thawi komiti hendrai kala semi kesenjam ban lejungo ia kijaka ba ya keja put ang ba Ernest Mauri. Pendan buram Menteri Rang Ba Konrad Sangmai ke pulit na keleng keri ha ke National Police Memorial ha Chanakya Puri. Bat kejing mi biang ya ke bahak tungkam tung jam jong senam siaja kendai sepak nyuku ar kan amla ban penkut ya kejing kerduk kam ang ubak pol lengdok. Kikubor babnya. Menteri Rang Bakdo Keri Narendra Modi ulang ba kiri ki baduk bat kiri ki badang kiu ki hab an siu ki dor na banta jing bakla ki kom trekam jong katuk ane kiri bala kiu da ka bakdau bak India kala ra ya ki mat bayadai bat ki jing kelai ka suneng ban persya ya kini kiri bala kiu ulagam tho e kini ha kerwa lang ba ka video ha ka singi rakhe ya ka World Environment Day hanong ba Delhi. Modi ulang bakarukam jong karoi kapar jong kiri belakiu kalong persyak kat kum karukam perkhat jong kini kiri kabalong ban penkiu nengkong elade bakin salak ban perkhat ya kamariang. Modi ulaban jorru baka India ha kaspak senam ba arhwe kalaya chaprang ban simi kilat kumno banyadai kamariang bat kijing kala kasuneng. Ula kedau ru ba kijing sedang kekentop ya kijing penmi ekal air hydrogen ke bakoj kijing pai kemat cakarep karyang baklem penan kam dawai bat kayok kekot ka bakoj basubah. आज 21वीं सदी का भारत क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत स्पष्ट रोड मैप लेकर चल रहा है। भारत ने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स और फ्यूचर विजन का एक बैलेंस बनाया है। हमने एक तरफ गरीब से गरीब को जरूरी मदद दी, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया, तो दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए बड़े कदम भी उठाए हैं। Presiden ke BJP ha jela uba Ernest Mauri ulang badai tangkan ke sorkar ke pemerintah ke bala persang ban penbek ya ki jing ya ke jakput ke bala sateng laslam. Habagan thoi ki sorkar balai ba Ernest ulang ba kadai tang ke bu yalap election ha ke ba amdan ke wei ru ke sorkar balai ki bala persang ban penbek ya ki kam kaput. Ulang ru ba ke sorkar ke dei ban yo ya ke buram namar amtang ba kala thau ya ki komiti hendrai ke shim ru ya ke senjam ban le jngo ya ki jaka ba ya ke japut. Shushu ba Ernest ulang ba ke seng kan sa ajing yaro ya ki kam ba ba ke sorkar kalale. I need to appreciate our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Konrad Sangma, who has shown a keen interest with the Honorable Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sarma ji. In a short span of time, 6 out of 12 issues has been settled between the Assam and Meghalaya. This is true in certain areas. There are still small dispute remaining, but both the state leadership is working out to get a permanent solution. Menteri Rang Ba Kajala Konrad ke Sangmah ne kesengi ulah pendan buram ki pulit na keleng keri ha ke National Police Memorial ha Chanakya Puri hanong ba Delhi. Menteri ketenat puli putih ketenat boarding UDG ketenat pulit ha Meghalaya bat kiwe ki kendrem ki lendan ki ledon lang ha ke kesengi. Ha ke Twitter Konrad ulang ba ulai kendo ya ke Chandra Maya Chetri ke kemi jong Inspektor Pratap Bahadur Chetri bam kuai hadwar ublai jong ke Meghalaya Police
ubala IT ialah kajong kajing im. Ula angru bangin yakin mau junam yaki jinglan lade jong ki martar. Ke National Police Memorial kala penyesno yaki history jongi kenang bangi iway pa iway da kajing snurit yin ken mau buram yaki jinglan lade jong ki pulet jongi. UMLA ke UDP buat poleng do hanya ke sengi ula ang bakajing kmi biang yaka bahak tungkam tungjam jong usnam Syahjar kendai sepak nyufuar kamla ban penduk yaka jing bom yok kam yok jam ha ke jela. Haba keren berkinung patai kubor buat pol ula ang baki don san sepak teligi kam kibatli ha kitnat sorkar berper man la usnam ula ban bakane katnat kadang hiar ha kabayadai bat kejing ai kam ai jam. Kat kum ubak pol dan kam banyak keren halor kitnat kum kejing jengok kai perthei kitnat thanjan ke projek babai tengkar ke sorkar namar kini kila ban play kilat shibun ki kam kum ha kini ki por ha ka ba ka kwata baneng kong jong spa snam bar huai kala jan kot ha kini ki arsnam banwan. We should talk more about sectors like tourism, weaving, village tourism, about government-aided projects, lots of opportunities. So I feel that our sense of priorities is very wrong. Our real issues are drug addiction, single mother families, child malnourishment, infant mortality rate, landlessness. These are the issues that concern us. Ka dorbash nong maulai ne kesengi kala penlong ya jing pen khoi ya kawa sing bat kawa do soalang kum si benta ban rakhe ya ka World Environment Day. Ka dorbash nong kala penlong ru ya ka program thung ding ha lo mau pat. La shim ya kini sinjam lamba ka jing bai tengka menteri ba apo ka model scheme ban pen KM ya kini kitelong ha maulai. Kumbasan spa angut kinong treman sobha na ki country tuli ki dorbash nong ki badai ki benta jong ka maulai town dorbar ki la shim benta lang ha kini ka program. Haba keren sekinong patai kubor sekretari ke tahun Dorbar Dr. Makro Mitri ula ang ba kajing pen KM yakini kita long kalong ke badan kam na kebentar kajing pen poi yaki bam di seksyon bapero per hamaulai. Today we are celebrating the World Environment Day, and this time we are doing it in a bigger mode, where all the 16 Dorbars within Mumbai Town Dorbar are engaged in this program. The first step is we have there are two phases. One group around 9 Dorbars are engaged in cleaning and the stream from the source, that is from Umsi Japung, to the PHE intake point in Masar. This is about a stretch of maybe about 500 meters. And another group, few Dorbars are engaged in planting saplings up there in the Mopat range, which is the source of this water. Ka office jong Deputy Commissioner ke West Janta Hills District in Negasni kala rakhe ke World Environment Day rengkat ke pangpedeng beat plastic pollution hasaman lang Pastoral Center Lombi Sentu. Ki bor Senshar District lesnok ti lang ban pendunai ke jing penmi yakil RB carbon da ke bakiar ban bread pathari kinyot bat ban pendunai ya ke jing penon kam ya ke umpnyang da ke balet sha ke ne ke jaka da ke boss balapan bed da ke DC office. Ha ke ni ke jing lang lawan ban sembenta da Deputy Commissioner ba BS Solia ubalang kumukang san rengkat ke jing don lang jong ki klik ke district na kitnat ba per ki wahai chnang jong ke jawai bat ki kena pulih. Hadin kani lasam ru iki snot da kong san syakit nat bat ki dong ki boleh sembenta ha ki program baper. Mentapan ngipe ki jinglong jingman ke suneng shlong ke jing shit kelong 8.0 degree Celsius bat ke jing krek long 9.0 degree Celsius. Ke jing sngam ka hau kalong 1.0 spa menstep bat nyopon spa janmin. Kala bandan ke jing hap slap ke ba mulumula hakikat tu kani ki jaka. Shuaban pois kebekut jong tup kubor nyepe biang sai sen ya kimat bakong san. Ong Menteri Nang Badu Keri Narendra Modi bagai India kala jam saprang
ban sim ikilat kumno banyadai kamariang bat kejing kala kesunneng kini ke sorkar ke pemerintah kade banyo ke buram am tang bakal lathau komiti Henry Klasim ke senjam ban jengo ya ke jaka ba ya ke japut ong ba Ernest Mauri Kemudian buram Menteri Rong Ba ukon rat sangmai ke pulit nak kelengkeri ha ke National Police Memorial ha Chanakya Puri Bat ke jing mi biang ya ke ha thungkam thungjam jong usnam syajar kendai sepak nyopo ar kan omla ban penkut ke jing kedukam ong ba pol lengdok Te perlok de kitu ki kubor nge poi pat se bakut jong tup kubor jing imta ke janmit hadu menya sembyang mat pila sha ke si lepi barok Are hazardous for life and property. Check weather forecast ahead of time and stay indoors during a thunderstorm. But just being inside isn't enough.